Yes, reka nguhe ikaze nanone kuri YouTube channel yacu. Iyi ni YouTube channel igenda ikugezaho amakuru atandukanye ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi turi ku itariki ya 2 Mata mwaka 2025. Nkuko mubizi mu ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugenda havuga ibintu byinshi bitandukanye mu binyamakuru yabyo tugenda tumenya n'ibyo tutagenda tumenya n'ibyo tugenda ducukumbura hirya no hino. Kuri uyu munsi rero hari ikintu cyagiye kigarukaho cyane cyane kuri tariki ya 2 Mata aho umugabo witwa Felix Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye akora ibintu bitangaje kuri uyu munsi aho ku mubano we na Amerika, ku mubano wa Kongo na Amerika, aho uyu mugabo Felix Tshisekedi yagiye akora ibintu bitandukanye aho yasabye imbabazi Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zimufashe kuba zatsinsura umutwe wa M23. Ibi nibyo tujye kuba twarebera hano muri iki kiganiro cyacu. Ngibutse niba utarakora subscribe, ukora subscribe kuri YouTube channel yacu Munai TV kugira ngo tujye tubana no mu biganiro byacu by'ubutaha. Uyu munsi rero ni ku itariki ya 2 Mata mwaka 2025. Nkuko mubizi intambara irakomeje gushyamiranya umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Iyi ni intambara ikomeje kugendezamo ibintu byinshi, ibihugu byinshi bitandukanye aho bagenda bashinja u Rwanda ko rufasha umutwe wa M23 ndetse n'izindi ngingo zitandukanye. Uganda nayo yatejemo, Burundi bwagiyemo. Iyi ntambara twavuga ko ishyamiranyije ibihugu byinshi byo mu karere k'u Rwanda ruherereyemo ndetse n'ibihugu bya SADC ndetse n'ibindi bihugu byinshi bya tuzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatejemo. Ubushinwa nabwo buri hafi gutezamo n'andi makuru agenda atandukanye avugwa. Ububiligi bwatejemo, Ubwongereza nabwo buri aho ngaho burarekereje. Kuri uyu munsi rero Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi byagaragaye ko yiyerurikije cyangwa se yasabye imbabazi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byagaragajwe n'igikorwa yakoze uyu munsi mu ijambo yagejeje ku baturage bari bitabiriye meeting yiwe cyangwa se disikuru yiwe, aho imbwirwaruhame yakoze esheje uyu munsi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ibintu bikomeye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku baturage bayo. Uyu Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi rero uyu munsi ibigenda bivuga ko uyu munsi Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko ahindura igihano cy'urupfu cyari cyarahawe cyangwa se cyari cyarakatiwe abanyamerika batatu. Hari abanyamerika batatu rero bari barakatiwe igihano cy'urupfu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashinjwa kuba baragize uruhare bari bagiye kugira uruhare mu gikorwa cyapfubye cyo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Abanyamerika batatu rero Tshisekedi yari yabakatiye igihano cy'urupfu. Tshisekedi rero akaba yarafatiye ibihano by'urupfu nyuma y'uko bahamijwe uruhare mu ipfuba ryo guhirika ubutegetsi byabaye Gicurasi umwaka ushize. Abanyamerika rero batatu amazina yabo harimo uwitwa Benjamin Lauben, akaba n'uwitwa Zalman Paulin, akaba n'uwitwa Thompson Jr. Uyu nguyu bari baramwise Marcel Malanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bagabo rero bari bakatiwe urwo gupfa nyuma yo guhamwa n'uruhare mu mugambi waburijwemo guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa. Iki cyemezo rero Tshisekedi yagifashe mu gihe bivugwa ko arimo ariyurutsa cyangwa se agerageza gushyira umubano mwiza hagati na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho avuga ko mu mishyikirano bari bajyanye na Trump yari yamusabye ko yabanza akarekura bano banyamerika. Ibi rero abasesenguzi bagenda bavuga ko ibi ngibi ari byo Perezida Antoine Tshisekedi yagendeyeho avuga ko agomba kurekura bano banyamerika kugira ngo arebe ko Amerika yamugirira impuhwe nawe ikamufasha gutsinsura umutwe wa M23. Nk'uko bigenda bivuga rero iki cyemezo cya Perezida Tshisekedi kije mu gihe ubutegetsi bwa RDC burimo mu biganiro n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagamijwe kugirana amasezerano ajyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, aho RDC yifuza ko kubona ubufasha bw'umutekano kugira ngo irwanye inyeshyamba mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha ngaha rero bigenda bavuga ko Tshisekedi ashaka ko Amerika ikigarurira biriya birombe kugira ngo niba igarurira biriya birombe bahashinga ibirindiro cyangwa se bashyira ingabo zabo zirinda ibirombe byabo bihari by'abanyamerika. Noneho uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabwo bubonera umutekano. Uzi ko hari imitwe myinshi ya Wazalendo, M23, FDL n'indi mitwe myinshi irimo hariya kugira ngo babafashe kuyirwanya. Ibi rero Tshisekedi arimo arabyifashisha nk'iturufu yo kwiyunga na Amerika. Ibi ngibi rero bikomeje kugenda bigarukwaho hirya no hino mu binyamakuru. Perezida Tshisekedi yavuze ko iki cyemezo kigamije kwerekana ubushake bwa guverinoma ye mu gukomeza umubano mwiza n'ibihugu by'inshuti. Ni uburyo agenda akoresha bwa diplomasi bugenda yigarura ibihugu bitandukanye kugira ngo abone amaboko bimufashe kurwanirira igihugu cye. Ubushake bwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugenda yiyunga n'ibindi bihugu niko Tshisekedi ari kugenda avuga ko ari kugenda agamije amahoro, ibintu by'intambara bivuyemo ndetse no gushimangira uburenganzira bwa muntu. Nk'uko bigenda bivuga ko Tshisekedi agenda agira uruhare mu guhonyora uburenganzira bwa muntu n'ibindi birego bigenda biregwa. Rero kuri uyu munsi wa kabiri ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa Mata umwaka wa 2025 nibwo Felix Antoine Tshisekedi yifashishije ibi ngibi
mu rwego rwo gucinya inkoro. Reka ngushimire rero twabanye, nkwifuriza ibihe byiza, nkwifuriza gukora subscribe kugira tubane mu biganiro bitandukanye by'ubutaha.